Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni igihugu cyuzuyemo ishyamba ritagira iherezo. 60% by'ubuso bwose bw'igihugu ni amashyamba gusa. Bituma rikurura abashakashatsi n'abanyamateka bibanga kuva kera, ariko rikabika amabanga ateye ubwoba atuma isi yose yagarika umutima. Mu mutima w'ishyamba rya Congo hari ibintu byarenze kumera nk'udushya cyangwa ibitangaza. Ni ibintu biteye ubwoba, bimwe bitigeze bisobanuka kugeza uyu munsi wa none. Abaturage barabibona, abashakashatsi bakabishyira mu bitabo, naho isi yose ikabyumva nk'ubutumwa bw'amayobera ava mu mwijima w'isi itaramenyekana neza. Uretse inyamaswa nini n'amashyamba arimo ingufu zidasanzwe, hari ibindi bintu byigeze kubonwa ariko ababibonye bikabagirira nabi. Congo si igihugu gusa, ni agace k'isi kataramenyekana neza, k'inyuma kabamo ibitangaza n'ibiza bihishe mu ndiba yabyo. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse ibyabaye n'ibikebera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ngende mugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbaye ikaze muri uru rugendo. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku bintu 15 biba mu mashyamba ya Congo biteye ubwoba, urujijo n'amayobera. Ku mwanya wa 15 turahasanga icyo bita amahamba. Ni igikoko cyo mu mazi giteye urujijo n'ubwoba. Mu migezi iremereye ya Congo havugwa ikinyabuzima gikanganye cyitwa amahamba. Abahatuye bazirikana iyi nyamaswa nk'igitangaza n'icyago gishyira ubuzima bw'ibindi biremwa mu kaga igihe cyose kigaragaje. Bivugwa ko amahamba ishobora kugera muri metero zisaga 15, ikaruta ingona zose mu burebure no mu ngufu. Abagiye babona igicucu cyayo bavuga ko kigendera mu mazi nk'umuzimu, kigatemba mu mwijima wo munsi y'ikiyaga, ku buryo gitega amato n'inyamaswa mu buryo butunguranye. Ku baturage b'ihembe ry'umugezi wa Congo cyangwa se Fleuve Congo, mahamba si inkuru, ni umurage wabo w'amayobera, ikibutsa ko hari ibiremwa bikiri inyuma y'ubumenyi bwa muntu. Ku mwanya wa 14, aho ubutunzi bw'isi buhinduka umwijima, tuhasanga amabuye ya cobalt. Mu majyepfo ya Congo, cyane cyane mu ntara ya Katanga, havumbuwe ubutunzi isi yose ikeneye, cobalt, igikoresho rukumbi gituma telefone, mudasobwa na za moteri z'amashanyarazi zikora. Ariko inyuma y'ubukungu bw'isi hari umwijima n'ubugome n'icuraburindi. Abana bato bakora mu mashyamba y'amabuye, bamwe bafite imyaka 7 gusa. Abakozi bakorera mu birombe nta bikoresho byo kubarinda bagira, bahumeka umukungugu barimbura gahoro gahoro. Impanuka zihoraho kandi ubuzima bw'abahakora ntibuhabwa agaciro. Raporo z'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF na Amnesty International zerekanye ko aya mabuye y'akataraboneka ari bwo bwoko bushya bw'ubucakara mu isi ya none. Ku mwanya wa 13 turasanga icyo bita Zinji. Ni umujyi wibagiranye w'ubusitani bw'abakurambere. Mu gace kitwa Virunga hari amagambo akomeye yavuzwe n'abakurambere. Hari umurwa wasaga n'uwaturutse mu bundi bwami bw'ikirere. Uwo ni Zinji, umurwa w'ibanga utarigeze ugaragara neza, ariko wibukirwa mu mateka n'imvugo z'abashakashatsi. Amazina Zinji yavuzwe mu rurimi rwa kera nk'Igiswahili n'Abarabu, bisobanura abirabura. Bikaba bivugwa ko abaturage babo bari bafite ubushobozi bwarutaga ubw'igihe cyabo. Abashakashatsi nka Henry Morton Stanley bajyanywe n'amateka avuga ko Zinji yari yuzuyemo imiturirwa ikozwe mu bidashobora gusenyuka, ikoranabuhanga ridatandukanye cyane n'iry'abiki gihe, n'ubukungu bwarutaga ubw'abami bo mu bihe bya kera. Hari abemera ko Zinji ari umurwa w'ubwoko bw'abantu bwabayeho mbere y'amateka azwi, ukaba warazimye kimwemo, ugasigara mu nkuru n'imitwe y'abawushakishije, ariko ntibabone ikimenyetso na kimwe cyemeza aho uherereye neza. Ku mwanya wa 12 turasanga igice cy'iburasirazuba cyuzuye ibirunga, aho isi igiyoberwa ibyaho. Congo izwi nk'igihugu cy'ibirunga kubera ibikorwa byabyo byo kuruka bitigeze bihagarara mu mateka. Mu ntimba z'agace k'ibirunga hari ibirunga bimeze nk'imitima yaka umuriro munsi y'ubutaka, bisandara igihe bibishatse ntibigire uwo bibabarira. Nyiragongo, ikirunga cy'amateka, ni kimwe mu birunga bikomeye ku isi, gifite ikiyaga kinini cy'amazuka ashyushye hejuru yacyo. Cyasandaye mu mwaka w'1977, mu mwaka wa 2002 ndetse no mu mwaka wa 2021 ejo bundi.
buri gihe gisenya ku kigero gihambaye, kirakonja kikongera kigahumeka nk'inyamaswa ikanganye idashobora gukumirwa. Hafi yacyo kandi hari nyamuragira, cyo ni nk'umwana w'umuriro ushyushye cyane utajya umererwa nabi no gusandara. Ni kimwe mu birunga bikunda gusohora ibikoma byacyo buri gihe, bikangiza amazu, ibidukikije n'ubuzima bw'inyamaswa zihari zihakikije. Mu maso y'abahatuye, ibi birunga ni ibinyabuzima bifite umutima, kandi bigaragara ko hari ubundi butumwa bw'amayobera buhishwa munsi y'ubutaka bwa Congo. Ku mwanya wa 11 turasanga icyo bita emerantuka, ni igihangange cyica cyangwa se umusirikare w'ubwiyahuzi w'ibishanga. Mu mibande n'ibishanga bya Congo havugwa ikinyabuzima cy'igihangange cyiswe emerantuka. Abenshi bacyita rampage killer kubera ko kivugwa ko gisakiranya byose kititaye ku cyo gihuye nacyo. Kivugwa nk'inyamaswa imeze nka dinosaure ikagira n'urusaku rwayo. Bavuga ko gishobora kuba gifite metero hagati ya 7 n'8 z'uburebure. Gifite kandi uruhu rumeze nk'amashyamba y'ibiti bishaje. Rurakomeye kandi rufite ibimeze nk'amabuye ku mugongo wacyo. Kivugwa ko kiba mu bice byinshi bya Rikawara Swamp ndetse no mu mipaka ya Cameroon na Gabon. Amateka yacyo yanditswe n'abamisiyoneri n'abagenzi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, ariko abo bose ntibigeze basobanura neza icyo babonye. Bagarutse bafite ubwoba bwinshi banahinda imishyitsi. Mu maso y'amoko nka baka, emerantuka si inkuru gusa, ni ikiremwa cy'undi mubumbe gihagaze ku marembo y'amazi nk'umurinzi w'ibihe bya kera. Ku mwanya wa 10 turasanga agace bita Rw'ibanga, ni indiri y'inkende z'ubwenge budasanzwe zifite umuco wazo. Mu misozi migari ya Amayobera National Park hari agace kazwi nka Rw'ibanga, kamaze imyaka kari mu bwiru bw'abashakashatsi. Aka gace gafite amashyamba adacibwamo n'umuntu wari wese. Kagira inyamaswa idasanzwe, inkende za chimpanzee zifite umuco wihariye, ubwenge n'imikorere yihariye kuruta izindi zose ku isi. Abashakashatsi b'ikigo Max Planck Institute bamaranye imyaka irenga 30 biga ibi binyabuzima. Abakunze kuhaza barimo Dr. Cricket Sands na Dr. David Morgan, bavumbuye ibintu bitigeze bibaho mbere. Inkende zikoresha ibikoresho byo gutera amafi, izindi zifungura imbuto zikoresheje amabuye nk'uko abantu babigenza. Ubuzima bwazo bw'imiryango, umuco n'itumanaho rikorwa mu buryo bukanganye. Rw'ibanga ni nka laboratwari y'inyamaswa ikora mu buryo bw'ikirenga, igice kitigeze gihindurwa n'umuntu uwo ari we wese, gisa naho cyabitswe n'ijuru ngo kivumbura amabanga y'ubwenge bw'ibizima bitavugwa. Ku mwanya wa 9 turasanga amajwi adashobora gusobanurwa, amajwi aturuka mu mwijima w'ishyamba rya Congo. Mu ndiba z'ishyamba rya Congo hari amajwi aturuka mu mwijima amaze imyaka myinshi ateye ubwoba abahatuye n'abashakashatsi. Ayo majwi avugwa nk'andi atarigeze yumvwa n'amatwi y'umuntu, aririmbira mu kirere nk'induru y'icyaremwe kitazwi. Agakubita ku biti akagenda atangirana n'umuyaga ukonje, rimwe na rimwe anasigara mu bwonko nk'inzozi mbi. Bivugwa ko aya majwi yumvikanye kuva mu myaka yo hambere kugeza mu mwaka wa 2005, kandi nta muntu n'umwe uramenya aho aturuka. Abahanga batanze ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuga ko zaba ari nk'imbaraga z'isi zizwi nka shifting tectonic plates, abandi bavuga ko ari ubwoko bw'inyoni cyangwa inyamaswa itaramenyekana iherereye muri ayo mashyamba. Abandi bemeza ko ari amajwi y'ibiremwa byaheranywe n'ubuhumekero bw'ishyamba. Mu rugendo rwo mu mwaka wa 1998, Dr. Caroline Anderson yafashe amajwi afite urusaku rudasanzwe, izijya kumera nk'amajwi y'ibinyabuzima bikomeye cyangwa imbaraga z'imyanya y'isi amaze imyaka magana adasobanuka. Ku mwanya wa 8 turasanga ubwoko bw'abantu bitwa abaka, ni ubwoko buzwi nk'abana b'ishyamba. Mu mashyamba manini ya Congo, Basse du Congo, hari ubwoko bw'abaka. Abantu bamenyerewe ku buzima bw'ishyamba no ku mibanire n'imyuka yaryo. Abashakashatsi bamaze imyaka bakurikirana batunguwe n'ubushobozi bwabo budasanzwe, gushobora guhanahana amakuru batavuga, baterekanye, batanakoresheje ikimenyetso na kimwe. Mu gihe cyo guhiga cyangwa gutoragura ibyo kurya, abaka babasha kumenya aho mugenzi wabo ari, icyo abonye n'icyo akeneye. Ibintu bibabera ngombwa mu buzima bwabo bwo mu ishyamba ridacamo urumuri rw'izuba. Ibi byitwa telepathy, ariko kubaka bo babyita impano y'umwuka w'ishyamba. Bivugwa ko imyuka ya kera y'ishyamba ari yibaha iki kigeragezo cy'ubuhanga. Abashakashatsi bo bakomeje gukusanya ibimenyetso, amaperereza n'ubusesenguzi, ariko kugeza ubu nta bisobanuro bya siyanse byigeze bisobanura neza uko abaka babikorera. Ku mwanya wa 7 amoko agenda abura. Mu myaka ishize amoko yo muri Congo yatangiye kuburirwa irengero bitewe n'intambara, kwangirika kw'amashyamba n'iyirukanwa ryabo ku butaka bwa kera. Mbuti pygmies, abatuye ishyamba rya Ituri mu myaka y'ibihe byose, bari abantu bamenyereye ubuzima bwo guhiga no kwegeranya, bakagira ubuzima bushingiye ku bumwe n'ishyamba. Ariko intambara, kwigarurirwa kw'amasambu n'ibikorwa byo gutema amashyamba byatumye bagenda basenyuka nk'umuyaga uhuha udasiga ikimenyetso na kimwe.
Abatwa bo mu misozi y'ibiyaga bigari bahindutse impunzi mu gihugu cyabo kubera ibikorwa byo kubungabunga pariki, intambara n'ubukene. Iminsi myinshi bamaze bavanwa mu ishyamba yabasize nta butaka, nta muco, nta n'imizi. Bambuti n'andi moko menshi yo mu mashyamba ya Congo amaze imyaka myinshi acitsemo ibice. Hari n'ahari imiryango yabuze burundu, abandi bagiye mu mpunzi n'inkambi zitandukanye. Amateka yabo, indirimbo zabo, imbyino n'umuco wabo, bimwe muri byo byagiye bigendera mu mwijima nk'ishyamba ribataye. Ku mwanya wa 5 turahasanga icyo bita Kasai Legs. Ni ikinyabuzima cya kera kidasobanurwa n'amateka. Mu ntara ya Kasai hari ikindi kiremwa kivugwa mu bihe byinshi, Kasai Legs. Bavuga ko ari inyamaswa imeze nka dinozore itagipfa, ikiboneka mu mashyamba no ku nkengero z'umugezi wa Kasai. Icyo kiremwa kivugwa ko ari kinini, giteye ubwoba kandi gifite uruhu rumeze nk'amagaragamba n'amaso adasanzwe. Amoko ya bambuti n'abaka bamaze imyaka babivuga, bavuga ko hari ubwo bahura nacyo ku manywa cyangwa ku mugoroba gishaka kureba no guhiga ibindi binyabuzima. Mu mwaka wa 1950 umushakashatsi w'umubirigi Bernard Hevermans yagiye mu bushakashatsi bwimbitse, yakusanyije ubuhamya, yasesenguye ibirenge by'inyamaswa byabonetse ku nkombe z'umugezi, yandika ko hari ikiremwa kitazwi kigenda gikwirakwira mu mashyamba, ariko siyanse ntirabyemeza kugeza uyu munsi. Abashidikanya bavuga ko ibyo babonye bisa n'ibindi binyabuzima bikoze imitwe mu mashyamba y'igihishe. Nyamara abatuye ku karere bo baracyemera ko Kasai Legs itari inkuru, ahubwo ari ikinyabuzima cyakomeje kubaho kuva mu bihe bya kera kugeza uyu munsi wa none. Ku mwanya wa 4 turasanga igihanganye cya makerembembe, ikinyabuzima cya kera kitajya kiboneka. Mu mashyamba manini y'igihugu cya Congo hari inkuru ivuga ku kiremwa muntu cya kera kitamenyekana neza, makerembembe. Bavuga ko ari igihanganye gisa na za dinozori za kera, gifite umubiri munini n'amaguru maremare nk'aya sauropods. Icyo kiremwa cyashishikaje cyane abashakashatsi n'abakunda amayobera kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Amoko yo mu ishyamba nka baka n'abayaka bavuga ko bahuye na makerembembe mu mazi y'umugezi wa Congo no mu mashami awuturutseho, cyane cyane mu gice cya Rikawara. Bavuga ko kiri mu mazi kimeze nk'igitangaza kibaho ku yindi si, gifite imbaraga zidasanzwe kandi gishobora kugendera mu ishyamba nta rusaku. Mu myaka y'1980 n'1990 abashakashatsi nka Roy na James Powell bagiye mu bushakashatsi bwimbitse bashaka ibimenyetso. Babonye icyobo kinini kimeze nk'aho cyakoreye uburi cyangwa aho cyashatse guterera amagi, imirongo y'ibirenge bitamenyekana neza, no kwangirika kw'ibiti n'ibimera bitagaragara aho bituruka. Ariko kugeza n'uyu munsi wa none makerembembe iguma kuba ikinyabuzima cy'amayobera hagati y'imigani, ubwoba n'ubushakashatsi butigeze bisobanura neza. Ku mwanya wa 3 turahasanga indwara zikomeye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihura n'ibibazo bikomeye by'indwara zihitana abantu benshi mu myaka ya vuba. Igihugu cyahuye n'ubwiyongere bw'indwara nka measles, polio, malaria, ebola na covid-19. Izi ndwara zashyize igitutu gikomeye ku buvuzi bwa Congo, busanzwe bufite ibibazo bikomeye n'ibikoresho bike. Kurusha ibindi bihe byose, ebola yo mu mwaka wa 2018 n'2020 mu majyaruguru ya Kivu no mu ntara ya Ituri yishe abantu barenga 2200. Naho covid-19 yongeye kwerekana ubushobozi buke bw'igihugu mu gukumira icyorezo. Ibikoresho by'ubuvuzi ni bike, abaganga bacibwa intege n'amikoro make. UNICEF yatanze inkuru zivuga ko abana ari bo bari mu kaga kurusha abandi bose kubera inzara, imirire mibi n'indwara zituje zitazwi neza mu gihugu. Congo ikomeza guhangana n'iki kibazo cy'indwara nk'igihugu cyambaye ubusa imbere y'ibiza bitagaragara. Ku mwanya wa 2 reka tuhavuge cyitwa dingoneke, inyamaswa ihuriweho n'imigani y'ubwoba. Mu mazi y'ibiyaga bya Basse du Congo abaturage bavuga inkuru y'inyamaswa y'amayobera izwi nka dingoneke. Bavuga ko imeze nk'ihuriro ry'intare, idubu n'ingwe, ikagira umurizo usa n'uw'ifi, ifite uruhu rukanyaraye. Ni inyamaswa ihora ifitanye isano n'ubwoba ndetse n'ibitero ku bantu n'inyamaswa. Ibyayo byatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Umuhigi ukomeye witwa John Alfred Jordan yigeze kuyibona hafi ya Lake Victoria mu mwaka wa 1907. Yavuze ko yabonye ikintu kimeze nk'inyamaswa yo ku yindi si, gifite amaso mabi n'umubiri uremereye kandi uteye ubwoba. Mu mwaka wa 1910 umuhinde n'umushakashatsi Edgar Butler Bonson yasohoye igitabo Across the Territory. Harimo inkuru yakuye ku baturage bavuze ko babonye dingoneke, bakayivuga nk'inyamaswa igenda mu mazi nk'igicucu cy'umwijima. Nubwo habayeho kwitega byinshi, nta gihamya gikomeye cyabonetse. Icyakora ku baturage baho, dingoneke ni inyamaswa ibaho koko, kandi abatuye icyo gice bavuga ko ibaho ku rugero rurenze uko abantu babyiyumvisha. Umwanya wa mbere reka dusoreze ku kintu gihambaye, umudugudu wa Gibadorit.
Gibadolite cyangwa se Gibadolite ni umudugudu uherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Congo, wamamaye cyane mu gihe cya Perezida Mobutu Sese Seko wayoboye Congo kuva mu mwaka w'1965 kugeza mu mwaka w'1997. Mobutu Sese Seko yahinduyemo Gibadolite ikintu kitari gisanzwe, ikiraro cy'ubutunzi, ubukire n'igitangaza cy'imitungo ye bwite. Aho niho habagamo Versailles y'ishyamba. Ni inyubako ya perezida yuzuye marble, zahabu n'ibikoresho by'ikirenga. Harimo kandi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyakira indege nini n'imyidagaduro n'imitaminwa itarigeze iboneka mu kindi gice cya Congo. Mobutu yakundaga kwakirira abakomeye, abahinzi n'abakozi b'ibihugu bitandukanye, ariko nyuma yo kuvaho mu mwaka w'1997 Gibadolite yaguye mu mwijima, ibya kera byarangiritse, ibya zahabu byarasahuwe, n'inkuru yacyo isigara nk'igitangaza cyariho ariko cyashizemo ubuzima. Ndakwibutsa ko niba ukunda inkuru z'amayobera kandi zuzuyemo urujijo, nta handi wazisanga uretse ku Mayobera TV. Njye nk'ibisanzwe uzibagezaho ni mugira abangati, ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.